Üyehe luhun batulu nehilegen kötörдөг участагы 6 тақсан нехиленнелях. Бу жогус түбәгә огуяна соос соготок терилде болар. Онон улуктоктор сүрүннән тыа кахайстыбатынан жарыктанан олороллор. Аспыт сайын уонагы сыл үй туттар бута ыялайы уондан итагахы соок корогор мостага туталлар. Онны би үйөрүнен сыспай селлягы ителлер. Киягеллахта хатабы. Келе барайда. Атырым суак сулая. Имериттер та. Ыңгыдак багал. Барата биелер. Үксүм батулуттан ине бу. Ага якыныкта атагы. Атылаңы? Атыла. Ото бу бере бу ба. Касто ба бу хете. Олин быйыл бу баһаларын хуктар. Уакта. О бире бу ба. Ирина Герасимовна уолунан сүрбө тогус түбанак сүйүнө кыстаталлар. Быйыл киен куоң саңа хотон туттан сүйүлер киеңник тураллар. Кыстыр оттора барта телгехелергер тиеллен ыыл ете өссө ордуо ден үөрэ кепсир. Олхана ден хүрдэх жотта. Үсүл быха мас булунан амасан багана тутуру буттар онтон мас көрдөнөн булунан муньямалан бидде туттулат. Эдбе оле. Бу биреме ата ман хотон тутту жоңга кумлы яктарын нады. Эдер жоңмун. Ол билби трактор даң болонон токтатып була. Тайын оттулла жоннору. Билин оппу барта теллен турар. Карксаба коти хетен ебип бол. Хин ордоргонтон таколототтар. Быйыл саас 10 тақсынақ түріқті хаспыт күхін борудан тупсарарға батулуттан сақоғу хынсиетен ағалбыттара. Онын эхилге түріққа сақа қаннақ нерейдерге әрінелілер. Василина Федотова, Дмитрий Брахов, Сақа телевидениеті, Үйәхә бүлі.